Penting kamera natapang matira natira si kapos lagi natapang patapang. Saat alim na to ng tepa kamera si ako po rin. Sarap kopi. Kapilana. Tentang maruhan. Itu oh. Awak kan ikut apa pandang itu. Nó kana aku ko chắc aku minggu. Aku lom mai. Gai aku bisa gai. Oke dah coba. Gai. Gai. Ini lidah ini saya. Ya, papa mama itu udah pas ada kopi ya. Ya, iruk tu kopi. Baraya. Kali ini dapat ada nilan. Ayo le ambil long liu bay nilan. Kenapa tidak ada ini? Kami. Bisa pusing. Saya Papa nangis. Bisa nanti saya. Nanti kenapa tidak? Mau silakan ke tuh. Yo, mami gesto. Mereka tuh lem. Oh, nanti siapa sih? Lem mengenai mu itu lenduk ular, aku lenduk kami betul. Ini pasal dia. Di mana mikir itu masaya nasi yang apa? Banyak. Selamat. Boleh. Salurara salubuku tanggikan handak ke kiri itu termasuk itu termasuk. Tularang pulau dongkon yang loleko na terawa nenek laun nesumi kulla sumulena terawa indo la lendo teromelayo lang tegaru ampulen bang ilang jalan tang lagi apa manda apa ilang bak makairin nande tarang pang masangka bintim pailan ampang mabeko nande tandung kalau narang iya betul apa lembang apa tak padang damai randa batu lembang lo mai balik tumbang datu bongo excel damai randa batu petang anak almarhum Bapak Lumisu damai randa batu Bapak Ayuspi damai dan tutulan sama lamai salurara salubuku lalendu turun melayu lantai garu kang pelembang lantai lantai mata waladi ia betul batiknya bunga lo mai balik tumbang datu anak-anak Solo mengape Papa Ayuspin sadan Papa Adarma talung lipu one tadongkon Bapak Lumisu Randam Batu Papa Adi Makassar anak almarhum pengesalu pasang mengapi bati nerina tondo ketanga pong Excel randa batu pong Alex randa batu mekinako taroni siane aura balik itumbang datu bati lembang balik itumbang datu kepala lembang patak padang randa batu aparat lembang patak padang randa batu pong Gisel randa batu iya betul kata tuntungo pasak kira puang amatu ada apakah tutu mampa rarata anak tibung ka ulang apang kapuuna puang tiko ka akala dende marampa pasale manna to megaraga
Anala silahu enda enda alku di rundunan bulu sienda apelangan sangka di tetemala ilang teal loto temo. Apalah aku kualo mangana aluaran Pak Sidi paling pesa mati apa Pak. Angku lalangan pala mikata de ela koto di denme bala bayaran na kemindan ni dandanan sangka alan tetondo koto di ka patang baka pelangan na. Ketunan nangi temai lingkana sara lante lisun nada enan lakolo malabi na to sanda karua na to ganna abilangan na torwan to parenge pagan tianan na tulimbo masalian tungkun makam bunuh sane dawalang ruabe dan daw sembang siayoka angga to di pemaran apa yang di potimpi pangan to di pemaran di na tando ko di potang dan na pangalew. Ayo malabi inangga tomangka di dulu teken to pura di turota bang mangka dipilih lang sa pura ni tono mata saka sito etokon pitokon gayang nalimbang si tinti bose tara panganaton dok torwan toma paren tapa lan tian narandu gudong madona landa atalan tetondok pakabang kula nekatane erkoriman malabi inangga Durang ke surah amadatun na tuang atong kala apa parayalun tara ama parayalun na tungga ngelaulan ibati isang kabuhan ilang lusun di batang. Tulangan nasi tinggi te betorwan. Lako timban tingayo malabi nangga arara makang bantu pantan tiumba. Ba nalit mga makalima na bukutang masih piaderan. Laune sungi kulla sumulena tedaw indo kiko siapa tabang bunga tung kasamanna makalima na lindo duga sanda lindo nangga to lipu siam bara lamba to dollo ko to daya ulun na salu kaluat ti paritikina minangalambe tiumba pangaluluan na siya ini lindo duga sanda lindo na tungkon pantarisan makarang nangga na tiumba pa na matibalik ko pakapana dolok angga to tiumba siapong kalua pangaluluan na lamang na tiumba pada ngadiran to nararamakamban tiumba lamay tetangan na tondo kay lamay telisun na pangaleon padang di tambunan lante daenan natarikan diang galang siya sarong kilailan te padang di mangate na naibendan rambu apin na hindi alako dirun inde tungkunan na siya sembang aburo na simbe etalikuran ni siya nene siya tang asebo banang siyaran na pandan balaan na inde targo bulan na lalusukan daw rena kaatuangin di puduk na tina tundun tobatang pombo pantarisan makarayang na temay salurara salbuku tumanda amono ko di uman laran nampak tu tibor matando nariatan nun indainan mangka di dulu tekken na sembe talikuran ni inde esuman pura di turota batana ilendo angkaponan au kumaro lo ubangan luaran pakan sidi ipalem pesang api akam pakan ni
Pasti saya sudah dapat. Iya, dapat lebih. Ngantar lagi. Ada itu ada nenek. Ajar ini nek ya. Ini baik. Dekat. Jangan senyum, jangan marah. Senyum, cinta paksa. Nanti lagi. Mama, balik na mama.
lah maafin dua anak mesiman lako bulan bokokku, maafin toleh mereka tabe lako tingayo rara aku angga todimbo ma ake kerambasi nari atan nuninde tarampaka masangka na sembe tali kurani inde tandung kalau narang belana si ulang si kadendek na tanda tasigina katong konantang joda pa gantianan talaku pa masya masambu rukuti bambat orang mang laku pa mabongbalwangan rukuti besulunan katong konan iya matu rombongan na bati ini lembang na lo may balik itumbang datu rampung putih ramakamban umpulambanan bukutang si piederan maatete tangkian suruh lampatan katong koran nakin di masani alam atong kumakam bunasane daw alam atong ruang nambe balik ibongko alam letter B sitaru inan nomor bisa bano atau mate rombongan bati ini bunga lo balik itu mana tuh rampung putih tira makamban pelambanan buku tang si pediran mati di tangkian suruh lambatan lu katong kunan makin di masani alam atong kumakam bunasane daw alam atong ruang nambe alaman letter B sitar rombongan otomate inan nomor misa rombongan anak solo hindi mangate rampung putih tira makamban pelambanan buku tang si pediran mati di tangkian suruh lambatan lu katong kunan makin di ban otomate inan nomor misa rombongan anak kamarumpo sado hindi mangate pasang mimpatula komelda lapatan lu katong kunan makin di masari alam atong kumakam bunasane daw alam letter C alam atong ruang tuma parita sitarong lantang nomor kasera sangat pulo sitaruna rombongan na kepala lembang patah padang damai radang batu mimpatula kone aceh rombongan na aparat lembang patah padang damai radang batu mimpatula koma aceh rombongan na pengisir damai radang batu mimpatula kusia nenek aceh rombongan na Alex damai radang batu mimpatula kusia nenek aceh rombongan na Excel damai radang batu mimpatula kusia nenek aceh rombongan na Papa Adi Jomai Makassar mimpatula kusia nenek aceh rombongan nasihat nenek Aura lo balik itu mbak datu mimpatu lakukan nenek aceh rombongan Papa Dharma damai tablo melipu mimpatu lakukan nenek aceh rombongan Papa Alumisu damai radang batu mimpatu lakukan nenek aceh rombongan Onet dua meter dongkon mimpatu laku Papa aceh mentuna atau mempatuna laku usia nenek aceh la mempatuna laku anak nenek aceh lampatan katong kurangna laki tiga masali alam tongkong makam bunasane do alam keluarga alam letter E sitar lantang nomor apa selako nomor karua sitaruna rombongan Papa Yuspin damai sadar minta tulang Papa Cikal lapatan katong kunan makin masali alam tongkong makam bunasane do alam keluarga alam letter E sitarung lantang nomor 20 selako 26
Rombongan Batinerinna Tondo Kotang Mempatu Lago Indo Joni Batu Nenek Naida Lopataru Katong Konanna Munta Malantang Nomor Kasera 10 Rombongan Asia Nenek Kinako Indo Taroni Mempatu Lago Bapaser Lopataru Katong Konanna Munta Malantang Nomor 52 Selako 54 Si Taruna Rombongan Papa Apodum Dome Madadan Siama Mairin Jome Darungkum Belo Jome Kalimantan Mama Sandri Jome Ujung Pandang Mama Ita Dome Madadan Mentunato Mempatunasam Lagu Bapa Aceh Lopataru Kadokoran Minta Malantang Nomor apa? Saya lapor nomor kedua. Rombongan Clinton Jomai Jayapura Mempatu Lago Nenek Aceh Lopataru Kadokoran Minta Malantang Nomor apa? Saya lapor nomor kedua. Si Taruna Rombongan Papa Ayaki Jomai Kalimantan Papa Ayaki Jomai Kalimantan Papa Kristel Jomai Kutai Barat Papa Kristel Jomai Kutai Barat Nenek Ori Mengape Mentunato Mempatunasang Lakorante Labataru Katongkonan Minta Malantang Nomor apa? Saya lakon nomor kedua. Iyo susimo pagantianan tagi pamasiang sambu rokote bambatoron mga tento sama-sama madatunta ki pamagong baluangan rokote pesulunan katungkunan apalaman ni manindi natekay kaloran di puduk kinalinda sumalang darak tongkaa dililakin de pagantianan ta tarampong masinan meloy inda inang putung batu sungan pemanu acara nagi gua bilang nalambi ki begona sangka na salaran ki makairing na palelian kada kurre sumanga apulian para matan na ala di bedan dia mote tarampak katungkonan laki gua katungkonan tamasala na salangan di timang maabul lolong madiran de maaw tangke desoan buku tangke kanan tangke dari turam potongkon maatete tangke suruk tasitiro pengutalian nasiane MRD sia pengopikan nenek Krista ia tutu lah tasitiron kidengki temai ramputong pun mak tete tangkian suruh dari kikombai mata kat tolam bambiki ibu ya utun normopi anggan atau mandak panariatan lo nende garuga ampun embang binti panasembe tali kuran nende lantang matau labi apa kona susi mua agana tento pa siruana inde inan mangka di dulu teken lah tanai lindu si sun daun noko si sun leon nesun den di manin di temai salurara salbu kuki kwa tabe ta patiko kamu suling kadarata tadi biru lakoy nanto mangka di papatuang ki dari salurara salbuku tulang potong kon mak tete tangkian suruh di kualinaan lakian di kepada tomatay na nomor Indonesia dakok pata sikirot ton tangani tangkian suruh na dakarin ki inan umbatu latanay pataru katong konanta tama babangan katongkonan lako salurara salbuku lalen doktor melayong ilante garuka ampulembang yamatu toya yung may lebang palopo papa soni damay kete pungsanda damay maadian rada batu pungsanda damay maadian rada batu Bung Eno, damai makdian
Rada batu Nenek Arun, batu Pengeriki, dami menggulilingi Nenek Erini, batu Nenek menggulilingi Nenek Iyada, Bu Rafia, Tirwalo, anak Nenek Migi, dami Madian, rada batu Papa Amos, menggulilingi Papa Adi, rada batu Siang Nenek Pinar, Labok Pengerani, Tandulipun, Siang Nenek Soni, Mengkepe, Nedi Tiku Padang, Barana, Nenek Neli, Rada Batu, Papa Surah, Guntu Kuning, keluarga Nenek Boni, Sepon, Makale, Nenek Surah, Rada Batu, keluarga almarhum Indo Lamba. Sepon, lapanan angka BTS Seberkombong, Batu Papa Linda, Jomai Bali Papan. Yang betulah Tama Damai. Indoto tumampami male siti ropuangami silindoto tumampami ulelelele. Naparamamu tamparabana raramakambandi bain paato dinganna temai tompa manda bunturengena basse situ ka ratu tulolong darati bantuku salurolenge diongo tetaram pakabanuanna siane ne sia tanga sebokoti bangko lola diongo tetadol luatakna sia sembang boro belanna inde targo bulanna nalambi sumpu sukana inde lalusu kandau rena nadete kanna bunukna tentolon toko pelelenna digente etobo siongitna tolollo pasaronganna iku abu arika di patumbah ladi duang dia parisi todon tampo batik ngitasi pangoton mariota apa buah arika di patumba ladi duang dia pari talang aturanan naki puang au bela belaran nasanu sanda di lempangan pangkun di pengkuleaki kena papa tuilengki kena sanda tedawa indo digente tobo siong hina tolollo pasarongan na bandang siran na pandan dirandan batut lihi na targeti kurang dan na padang digente siambar lambasi barubaran anggato tiumba lilina babangan na pa tumuane padang na tarana kasya paling inaluluan siya soge tiumba padang sandalin dona todaya lilina padang tobang kudu tua todaya padang tiran dalelena padang dikete makali makna lindo duka sandalindo na tongkon pantarisan malabinangga ilaran ni dayanan lilina padang digente total lulembang na padang dibobas sekakanna padang natarana kasih amba hunga naluluan bulu matu atau diong padang di ma akale tondo ko di bombongan pantarana kana to di bodat
tumuane lili na pangaluluan na siabaan langit tiumba padang di lapandan tanda lindo na tongkon pantarisan malabinang gato dio padang di lelean luran to dio tondok di mambela tiumba padang di bali ipapan pakapana tongkon luka pantarisan malabinang gato dio padang natara nakasia batara guru Dokkodollo kailam mateli sunna pangaleon nanai vendan rambu apinna indi algo dirunnunan bulatunan nang sangka rotok ruya nande sangka adi tete mala ailam tededi na padang akam pipi bahitura mambela kita isan itu yang kian tapelele itu allo mane mangka tunduk na penului bunga susarian na saleko Kuku atang mandai manindi kubur indi suna alaun niya adi ditondo kamailo mito marsalisang ka alaun pinde retokan pata akapayungan mito parande karuang gam mito tiumba bakba na lembang malambe na alam burungan nito tanda butum mitang mampu na alam tak adutang aduan nito kadolokan mi kumo matum bari tanda butum tati apari dolok kumbati naranta pa inderi aluk na to bosyongi na sangka na tololo pas sarongan na ang kulang nampole usuen kada sama buku laum benan sangapati ipa ulelean karara ana bintin riwam malabi nanariatan nun inde garong ga ampulembang indelan tanga tau la abi kiku alo bangan luaran pakan sidi palen pe sama pia kam pakan ni inde kami to meraputan lang atento ma akaponan no lalangan la situru te tampo bating kita si pangalolan inde marioki Tempatnya perempuan masuk.
Angin itu, yang itu musim barat. Tangkisru na keluarga matung barapun tulako anak tomate matung putomate adolo jumi kikwa tabe alako turun teprenge tabe alako turun tema perenta tabe alako Bapak Pastor Dewan Stasi Bapak Pendeta Ibu Pendeta tabe lako dindo ambe lalana te tondo ko labutun na jomi himisa misainan na lako kita soranasa ay na terote te domona soni do memenkepe umpatu ne sendana te domona soni do memenkepe umpatu ne sendana. Apa kau minum nak? Teh? Iya, teh. Ya. Oh ya, deh. Ya, duduk manis nak. Mana-mana, jadi gini caranya.
pelan. Dikit kopi, dikit semua, dikit jalan dulu. Jadi dia itu kan, kita lalu tu ni. Sang dia sonsar. Oh, pekan ini sekarang anak sudah tidak lagi. Sudah bulan bisa. La nakapangalulon sangka pati pangusuran dan palelean la nakapare-pare nangka bidapat sasaran tu lumarasan pasuling kadara anabintin pariwan malabi nadi umuballara nampak titik gua apa ranten tu ya tiboro matandu nadi atanu ni negara muka ampulembang nasib tali kuran ni kindelantang tahu labi. Apa kukuan lati balik bonggong dan di puduk ulama apa sulewai darak tungka adili laku sulemang kali otok tibalik ma bongga parumpong lau sabu pak gantianan mi lau dete sama-sama madatumi sitaruna lakuinan tulah minain pataru katung konami. Iya betul rombongan nenek Soni damai mengkepe nenek Soni damai mengkepe rombongan aren dengan terungo tutun makum bakaleke mimpa tolong usia nenek sendana rombongan Papa Soni damai kete mempatu laku pung sendana rohona toya yo melebang palopo mempatu laku siaria sendana rohona aka bebes seberkombong batu papa linda aka bebes seberkombong batu papa linda jome bali papan mempatu laku sia nenek sendana rombongan Medi Tiku Padang damai banana mempatu laku sia nenek sendana rombongan nenek Pinar damai labo mempatu laku sia nenek sendana rombongan Papa Adi damai Rada Batu mempatu laku sia nenek sendana rombongan nenek Arum Batu Puriki damai Minggu Lili mempatu laku sia nenek sendana
Rombongan pong eno dami maadian rada batu mempatu lo sene sendana. Rombongan pong sanda dami maadian rada batu mempatu lo sene sendana. Rombongan pong sanda dami maadian rada batu mempatu lo pong sendana. Rombongan Papa Asoni damai kete mempatu lo Papa Batara mentuna ta mempatuna lako sendana nalako Papa Batara lo Batara lo patong konanna kete masali alam atong kuma kambu nesane daw alam keluarga alam letter E sola E sitar ulang tang nomor 20 selaku 20 nan sitaruna rombongan Papa Amos dami minggu ini mempatu lo senene acit rombongan nenek yada nume burasi tiro mempatu lako senene acit rombongan nenek rini batu nenek acit minggu ini mempatu lo nenek acit rombongan nenek neli damai rana batu mempatu lo nenek acit rombongan Papa Sura damai buntu putih mempatu lo nenek acit solanakna rombongan nenek Sura damai rana batu mempatu lo nenek acit solanakna mentuna to mempatuna lako nenek acit la mempatuna lako anak nenek acit la pataru katumpunan na kiti mas salia tong kuma kamu nasane daw alam keluarga alam letter E sola F sitar lantang nomor apa selako nomor karua rombongan keluarga almarhum indok lamba keluarga almarhum indok lamba jom mai sepon lapandan mempatu lo kubuni soladina kaya dengan masali alam atong kuma kabun sana ada alam keluarga alam letter E sola F sitar lantang nomor 2 nomor tandu rombongan pengrani tandung liku pengrani dengan tandung liku mempatu lo Papa Asia la padagru ketumunan natin dengan masali alam atong kuma kabun sana ada alam keluarga alam letter E sola F sitar lantang nomor 92 selaku 94 anak ini nami maadian rada batu mempatu lo anak lain ini lampatan keturunan nanti di masa yang langsung kuma kamu sana doa alam keluarga alam anda terjadi sebagai secara ulang tahun nomor 97 selaku 90 kasera rombongan keluarga nenek boni keluarga nenek boni jangan sepon makanya mempatu lo boni sola adina lampatan keturunan nanti di masa yang langsung kuma kamu sana doa alam keluarga alam letter E sola F secara ulang tahun nomor 2 nomor tandu sitaruna rombongan si nenek ape domai surakan rabu mengandak buntu rege nara ramaman babin titu sare nabu kutang sipia hi sama ati tetang kian suruh lang batar katong konan lagi di masali alam tung kemak kambuno sane daw alam turun to parenge alam letter D sitaru ina nomor misaa bano tomate sitaruna rombongan Papa Dini damai lapok mempatu lako siane ni aci lako taruh katumpunan nakitik alam keluarga alam letter E sola F seru lantang nomor apa saya lako nomor kedua sitaruna rombongan siane ni Joshua Pak tu Papa Budi damai radan batu mempatu lako siane ni Sendana rombongan Bapak Rian tok bahasa mempatu lako nenek Sendana rombongan Bapak Kembar Tikala mempatu
lakon nenek sendana. Rombongan Bapak Riki Rana Batu Mempatu lakon nenek sendana. Rombongan Tison Tiroalo Mempatu lakon nenek sendana. Rombongan Pak Bombau Tadung Mempatu lakon nenek sendana. Rombongan Nenek Clara Tiroalo Mempatu lakon nenek sendana. Rombongan Nenek Batara Damai Tunga Mempatu lako Mama Batara Mentuna to Mempatuna lako nenek sendana la Mempatuna lako Mama Batara la Batara lo katumpanan nakit na sali alam atong kumakam bunusan ito alam keluarga alam neter esol ay sitaru lantang nomor 20 saya lako 26 kutole ko pamalisang lako salurara sa buku tumempatun na lako siya nenek sendana nama Mama Batara Lampatan ru katumpanan nakiti masali alang-alang keluarga alang letter esol ay sitaru lantang nomor 20 saya lako 26 Susi mo pakagan tiyanang dakipa masih masampu roko tiba membato orang mga din dosa sama-sama madatun dakipa mamum baluangan roko tepes sulunan katungkonan apalang nanimanindi sitingkan si pembuleanan ana ampun namo kipadolo nanenek namo kipaundi la pilipira ka anak namo kipadolo ana ambil naki paundi kikuan suruh raka ragdan di puruki salaka raka tongka dara diri laki angki pampang sama lele jome kami to berrebutan lang aten to kaponan nao tontong kila apala apa iku musukiro dan tintiro kote bambato orang mga dio kote pesulunan katong konan kumua angkit na katong apalambiran mga kalimaan ang katong mamaupuran kitang muntandai mitang na nawalaran nampak sorongan sepo tang pimarama milisun na rante ang tulitadon pelo apa kapa nanti sorong kairi mati may sorongan welatsu ikoda taban ni madio ba atang sola te may mga loy na balan na tanga di ang kaira tanga di tungkanan apa susi mo to may kita torro to ni nonen ne kinaulang ate may kamaliluan kumusuki na kala din ate may katang apalambiran laki ko kita bang umpasipatu batu borona umpasi kalau kadang na natin upa na sundun katong konan tagpo kamarin dinan ta sundun langan lolo ko daw langan pendaunan na nalagbi tanda na lu na dako kita ko na dete kulla kasi dolokan na nang kakenang katalumokon lalang tatume ate pa ago dengan tadin no pa na tontong puang amatuang umpasitara naki allo masakki dia tutun nalang pasti saladan ki kulla amara dindi dia ori ina mata kalambanan antara betang ati to dolen te dia bang banuan ta tutun tamati sokam butu dia to gadol lo tata nenek si pasambayangan si turu ra apa puang sang ngayoka pasakena to megaraga lagi gua kada kurre sumanga polean para yang mah banda la di silan rok ti bambato ram mga diong te pesulunan kadong konan belang na nalabdi ki ibe ko na sangka na salaran ki makairin na palelean ki kuwa kadong konan tamas solana sang lamman di mama tanglo tang apo kadiran di maumburan tamati seno naki gombe mata ka tolong bambiki boy atun nor bambiki anggan na tomanda panariatan nun inde garunga ampulen mga tabintin para nembe talikuran ni inde lam tanga taula abi apa susi maya agan na inde garunga ampulen mga tin moya pasiruan na inde lam tanga taula abi latane lendu torro maadok pala sisun daw no ko sisul lew nesu temay rarama kamban temay bubutang asi piadiran tabe etapati ko kamasuleng karara ata anta tiberu lakoy ng tumangka di babatuang ki nalaku salurara sa lububutura ko patungkol maate detang jet suru tasitiro siane mari napong Natalia pumipika sola siane Tristan rampa yang tero pasadiami keluarga Gantiri na tero na keluarga ni siapa lo may balik yang betul tero lagi yang keluarga ni Liling Inde Gantiri na keluarganya siapa kalau membalik tu lagi tu nanti alat tedong na kamu tu indah lah tu kami na pasal jami iyo kami bak tapunali kita nak urusan terus besarin ambil
mengambil tambunan dapat. Oh. Kabel na jo. Jo sendok greti. Voy de mayo que no comí cuando. Kalau itu pakai topi bahasa Bugis boleh. Kalau begitu banyak orang bisa bahasa Prancis di sini. Jadi ya, itu kota belum. Banyak, dua tenda kan. Iya, di Bukalan ini 20 menit, 95 menit. Jadi merah. Hai guys, acar. Kami lagi makan guys. Siapa kamu dulu? Masih muda lagi. Iya, ya. Ya, berketawa ke Mas. Ya, betul tahan si Kang. Oh. Ini balot putih. Oke, dibaik. Mantap cuy. Ya, sana apa profesor Melo. Mau buntu. Di sini aja maaf. Kita ya lona. Oh, tahu kok membe. Untuk PKK dengan cara mengasih komando. Iya, dibuat. lah rampun tongkon ni allo le ko na ide daw nene law ne tungi kula tumonena te daw indo atau sulu la le do to romela yo ilang tainan mangka di dulu de kene tuman pura di turutan ba iya betul sila papai kinas kamande limbang gati mekendek Pemanikan bagi neupar damai rantai pao papa kita damai tanoliku Petrolis sapan damai nungan kai batu turi damai karwa kalusu lipu damai tanoliku ketria talibu damai tanoliku Baca peta sama. Siapa Mayuna sama Kutana Luhut Timur Pungkleo Serui Papua Pojuan
Serui Papua Mama Sensi Serui Papua Siani Negama Batu Bapak Sandi Mengkepe yo yang tertua lah umpeng kayak i babangan katongkonan yang ada mau informasi dok metode ini dok PKK dari lalan dan mikir manteri matamu tasai lesuhole ia dana aneh di ponene ta piro tuara isangkana todolo ta potau bunga ia moaluku tanga bangaran sangka tanga pundoko pale alu umping kera pai alu puna tobo siungi na sangka na tolong lepas sarungan sangka bangun soran dan palean tumani tarang gadi timbang si dan pampang toni dan inde tondok penuluan nabunga susareanna tosareko ilan tedidikna tongkonan allo bakba padang digan kiri to bakba pagantianan analindo pole sandalindo na tongkon pantari sama makaraing nanggara makamban makalimana temai tolarang pamanda bunturengina basse situka arapu matete rambea matete ini na pantaran ini mengenna sangga pengaloluan na tolulu pengalentenan panikuan toraya pada manataran katolipo dan toraya pada madiran sepau daya tarik tikuran dan na pantaran na siapa tasing tiumba pada madibau daya lilina pada madibarana siang diong pengaluluan na siya manaik pengaluluan na siya pas to diong lilina atori pobas seadin na pada mangka tiborong tallu lilina pada maklum pumasapi makam pipi itu ratu dio lili na padang untam bulan tasaka umpe pari eru susuku palisu bulan na umanna palisunna Indonesia ibu kota todio tondo kenal lay arra lili na padang di luar na pengaluluan na sawari gading tiumba padang di Palopo ngotallo daenan lili na pali suumbu una padang di Sulawesi tiumba padang di Mangkasa todi natunan nangi Sultan Hasanuddin pak gantianan na tiumba padang di Makassar nai bendan rambu apinnain de alko dirundunan ulo di mangape daenan padang natarana kasya sarung kila tarigi tikuran dan nailan tetondok naluluan siapa tanah padang te padang atau tandung penanian
Siapa dia kepala taruh di dalam itu? Ya. Oh, kalau itu ada aturan ya. Oh. Tempon duka mata ditori, tempon mawaro, tempon makatia, tempon tua, muda. Bayar itu anak kosuki liri, nomba paling nara tangla. Tangla apa? Keluarga kita Tado lama undo puaki sila ko ma pia dako oh sila ko male mio singi na bisa tama asi yodo puato ganda yo ko na ganna mo mari dia pada betul yo yo mo may mata la yo dami mo re di sembo yo payungi dari badai uluna payungi pada nasi tiro yo dia may tapay naman saya na
wah tabe bulan pokok ki simanrara tingayo ki tangga anak katongkonan bati isungan pa kalandon anak pare-pare nangka abida pas sasarang tu anak pangluluan sangka bati pangusuran dan palayan kamu taruh bulan atau tangga diolah pokok omi tangga dilomban tingayomi kamu teman tak apa nariatan nun indi garu ga ampulen bang pintin nasembe talaturan ni jalan tengah tahun lalu. Kukuat tabe tapatanang tali ngaduan tata palijan suni pak peranginta. Tang sena anak ngalain alata patanan ni tali ngaduan ta. Apa yang dari pak gantian anta si taru nalakoy nang tulata yang pataru katong konanta. Yang itu rombongan nasihat nenek mana? Dah metal lu ngelipu. Mempa tu lapor untuk rombongan nasihat nenek datu. Dah metal lu ngelipu. Mempa tu lapor untuk rombongan nasihat nenek Iren. Dah metal lu ngelipu. Mempa tu lapor untuk rombongan Bapak Adinga. Batu Alam Lambi anggota DPRD Toraja Utara Damai Tamlung Lipu Mempat Lakuanto rombongan Nenek Jual Damai Pemanikan Mempat Lakuanto rombongan Siabati ini Upa Damai Rante Pau Mempat Lakutato rombongan Bapak Kian Damai Tamlung Lipu Mempat Lakuanto rombongan Papa Pita Damai Tamlung Lipu Mempatu Lakuanto rombongan Peproni Sapan Jomai Nonongan Peproni Sapan Jomai Nonongan Mempatu Lakuanto rombongan Alea Jomai luar negeri Belanda Mempatu Lakuanto rombongan Papa Kai Batu Toding Jomai Karuah Balusur Mempatu Lako kemudian rombongan Papa Kai Batu Toding Jomai Karuah Balusur Mempatu Lakuanto rombongan Papa Unda Jomai Tondon Mempatu Lakuanto rombongan Nenek Kepi Damai Tamlung Lipu Mempatu Lakuanto rombongan Mama Toyang Damai Tamlung Lipu Mempatu Lakuanto rombongan Tiku Palimbo Damai Tamlung Lipu Mempatu Lakuanto rombongan Ria Palimbo Damai Tamlung Lipu Mempatu Lakuanto Mentu nato Mempatuna Laku Pumabian Solanto Laku Bataru Katungkunan Naken Di Mas Salialam Tuku Mangka Kudusan Edo Alam Keluarga Alam Letter Solaet Sitaru Lantang Nomor 57 Selako 10 Kasera Citaruna rombongan Mama Ayonas Makutana Halu Timur Mama Ayonas Jomai Makutana Halu Timur Mempatu Lako Papa Ipo rombongan Papa Anissa Jomai Gorontalo Mempatu Lako Papa Ipo rombongan Papa Ignas Domai Kamande Lembang Gasingi Mengkedek Mempatu Lako Papa Ipo rombongan Nenek Ika Domai Batu Rondon Mengkedek Mempatu Lako Papa Ipo rombongan Mama Gesta Domai Makassar Mempatu Lako Papa Ipo rombongan Papa Awansi Domai Mengkedek Mempatu Lako Papa Ipo rombongan Papa Pika Domai Samarinda Kalimantan Timur Mempatu Lako Papa Ipo rombongan Pongkeleo Domai Serui Papua Mempatu Lako Papa Ipo rombongan Pengujuan Domai Serui Papua Mempatu Lako Papa Ipo Mentuna to Mempatuna Lako Papa Ipo Lapataru Katungkonanna
kita ke masa di alam tongkong mak kamu rasane. Dawa alam keluarga alam letter E sola S sitaru lantang nomor 20 saya laku 20 nan kutole ku pamanesang laku salurada salbuku turang potongkon la mempadu laku papa ipo lang pataru katongkonan na ketek alam letter E sola S sitaru lantang nomor 20 saya laku 20 nan sitaru na keluarga sia nenek kasih keluarga nenek kasih lamai marua rapo umpamanda bunturingin rara magamban umpabintin tondol sarin na buku masih pede rama ati ditangkian suruh lapatan dulu kata umpunan na kete masa di alam atau umma kambu nusane daw alam keluarga alam letter B sitaru ban otomatis enam romisa romana papa Kris sola sununa papa Kris sola sununa lima kali dalam rantai alam mempatu laku nenek sendana lampatan katungkonan na kente masa di alam daw alam letter E sola F sinaru rantang nomor 20 saya laku 20 nanan roboana sia nenek gama baktu Pak Sande jamai mengkepe mempatu laku anak tomate lampatan katungkonan na kendek alam keluarga alam letter E sola F sinaru lantang nomor apa saya laku nomor kedua sitaruna romana papa leri lo mebalik tumanatum sia nenek rini batu neece damai radan batu mempatu lakone aci sia nenek iyana Yome burasi ati roalo mempatu lakone nenek aci sia nenek salsa Yome burasia tirolo mempatu lakone aci mentuna tamay batuna lako sia nenek aci lampadaru katokonan na kete masa li alam atau kuma kampun sane daw alam letter E sitaru lantang nomor apa asal ko nomor kedua sitaruna rombongan sia nenek manggayo damai karasi mama depa damai karasi buari lo mai sududuri mentuna to mempatunasang lako papaa manggayo lampataru katong konana kendek alam keluarga alam letter E sola F sitaru lantangna siapa papaan manggayo sitaruna rombongan Herman Opi Sanda calon DPR RI Jakarta mempat lako Ari Baron lampataru katongkonan nakin dia masali alam tunggu kamu desane ada alam keluarga alam letter E sola F sitaru lantang nomor 95 90-an rombongan Mama Adewi rombongan Mama Adewi waktu Jenny Buntulobo calon DPRD damai tanggung lipu mimpatu lako anto palingkong lampatar katongkonan kini masali alam tongkong kampung sana daw alam letter E sola F sitaru lantang nanggo si taruna rombongan si nenek Paldi damai tanlung lipu papaan John Kadang damai tikala batine Rika damai dada tanlung lipu dur damai toao tanlung lipu mentuna to mempaputuna salah kuanto lampataru katongkonan na kindek alam keluarga alam letter E sola F sitaru lantana antok lantang nomor 97 saya lako 10 kasira ikuan susu mapak gantian antang tento sama-sama madatu takipa masih masampu rokote bambat orang mangki pamabong paluangan rokote besulunan katongkonan
Apalang nanti manin dinatengkai kalau orang dan dipuduk kinalin dan semalang darak tongka jadi laki dia sama-sama madatun taki kual terampung pasinan meloi inde inam perwal batu esuman bemandu acara. Apa kau bilang nana labi ki begona sangka nasaran ki makairin apa lelean kada kurres ma banda. La disian rokko te bampat orang mangapulen karai matan na ala dibinan dia mati selunan katungkunan. Lagi gua katungkunan tamas solana samalangan ditimang ama abulolon lo madiran dia mau tam kileson. Naki gua mata katalan kapiti boyo atau nurung api akan nato nariatan pai de garung ka ampulen mangta sembet dale guran ni pai jalan tang tahu labi. Apa belan nala susi ma akan nainde garung ka ampulen bangatin ma pasiruan nainde lan tang tahu labi. La tanang ilalit utar romelayo noko. Sisul leun nesung timai salurara salubu kutabe ta tibiru malapoinan mangka di papatuang ki. Lalu salurara salubu kuturam potong ma ate tetangken suru. Tasiti Rosia nenek Marti pematalia pemapika na si nenek Tristan. Pak bisa permainan lagi. Pate dari negatif tak. Paksa tapi dia lagi. Pado le mira ki pa male to tawak kami katabe lako to perenge katabe kan lako to aparenta katabe kan lako Bapak Pastor Dewan Stasi Ibu Pendeta Bapak Pendeta katabe kan lako di Puindona di Pombena yang kita minta solanasa ya te polong koterong kan dipana sa ubalik alay pamalit ya ulu tedo payate elak sakay bagari kasturusan na mo keluarga sola to perenge siya to marapu yate ulu tedo bisa sisi sa lugar desa ubalik yate atena sisi sa lugar desa ubebo tanda abeto ulu tedo bisa sisi sa lugar desa kira na batu yate atena lula buto dan kita sangat seksi. Yang karena di dalam perenggilan atas sangat. Tolong Opo pika tapi nanti ada tuh perenggilan mana? Coba majuan ya. Coba mana? Coba patua ya. Kamu dorando nekala to imitan lagi to tanete to barai to minai to parenge sabalik suku punukunai to parenge sabakoi suku punukunai to parenge kira na batu suku punukunai agak mereka dia seksi termasuk kita baru pernah oh
Itu putih-putih deh. Ala di teh. Iya. Berat sama putu-putu ya teh? Iya. Teman-teman nih deh. Teman-teman nih toh. Teman-teman. Ganti deh. Maganda sedikit deh. Sama. Kesuruh sedikit tuh misal. Kalau dua biar. Cuma dekorasi. Betul, Pak dekorasi. Teman dulu. Cuma protokol teh. Cuma dulu nih teh. Oh, ala di. Alampir. Kami minta. Tuan dulu apa kata ada kapal mana? Pos depan angkutan seksi air sistemnya lampu listrik kamar mereka gini son terima dia toma seksu kayu dekorasi deh. Oh, ini tolong seksu. Mana penting aku masih iso. Peluruk pada purum deh. Oh. Kadang ini malah kau beli dari kuakol tapi para lah kote tutup kota. Tutup kota pengomong salah di daerah. Oleh rekyo. Mobil teh. Tutup kota sini sendal deh. Tutup kota ni deh. Tutup kota rata deh. Tutup kota boleh sebelah ni deh. Tutup kota sedang siap deh. Kalau pastor pandita Pak Jamai kepala lembang kita BPL kepala susarok kita senewati nemawai nelimbong nemawe porsinya sini antar pokok ini sini askai pokok ini cici bapak irai sini yohane pakan sini sana Rawa sini teh. Dalam kita Cina. Nah, kita udah tuh. Saya nak Cina aku. Kristalnya. Aci. Pengobinnya. Sendana. Naudione. Poserne. Poperne. Mama Ali.
Pengasenale. Potikale. Sekolah Polisege. Kepala batu Manatu. Tugurene. Ariane. Indra dia menekan. Pengayung. Eyopie. Lepatire. Pengorosye. Nekose. Lepera. Pengasene. Siapa avatar soal Nabi ibu-ibu apa berikut ada. Oh. Orang Islam kamu. Wah ya.